guna peng kena jak umrah. Ya enggak. Jadi tujuan tu pada minta pengnya nak bala. Kalau tujuan umrah. Tapi tak minta peng dunia umrahnya nak ji pukun nak ji hormat oleh orang. Nya kahana galau. Nya tu benar. Ataupun tak umrah untuk mana? Kan umrah niat ibadat. Ka maleng ngon. Ya, pas saja haingon kabeh hijak tu. Nyan juga hana pala. Lagi urus sedekah, ya. Kamu sedekah yo re ini tu hana sedekah, kamu sedekah ke dia baju itu no, be hana sagai. Nya hana pala dia. Jadi baru nafala mandum bu lillahi taala. Etika urang ke puasa sunat. Di puasa sunat ada yang pun puasa cupo, hae ku manggun ke ngayan. Nya ana pala. Sebab kan lillahi dan lagu puasa kana hae manggun. Puasa tu. Nya nafala na tapi kurang. Bahkan kan lillahi taala kana lil hae manggun. Tapi keria ke hana ria ke. Sabab hana ge harap beri puja oleh urang ke puasa sunat. Cuma kana hae manggun. Ria hana, cuma hana ikhlas. Yang hana ikhlas belum tentu ria. Ya, ini kam damai ilmu run haluh lo ilmunya dah. Nanti hana ikhlas sekedar hana pahala. Kurang pahala. Ria dosa. Dosa lah pahala hana. Jadi ria ngan hana ikhlas nyan berarti kon sabal lagi putih lawan jih kon hitam. Putih lawan jih kon hitam. Ni tu bahasa putih lawan jih hitam jum ni kon. Beda-beda baju. Putih putih lawan jih kon putih. Asal yang putih lawan tu. Tadi putih lawan jih kon putih. Hitam ialah sebahagian daripada kon putih. Ya, mana? Yang ilmu mentek logika.